Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Kariboy Youth Federation, Central Body hakalai tri urusau aratar posan. Kladawa yu Deputy Commissioner Kariboy District Wabilash Baranwal, ban Pentri Kamno ikamigilai Resident Safety Security Act aratar Kanrio, habrok kuwe Kariboy District, bat ban buru yaki kardop talasi mender, niki entry bat exit point. Hagajinga kram ikilar petai kubor President KBYF uba people thank you. Ulong bagajing dawa, ban Pentri Kamno yak an MRSSA. Long ban perking yak jungrung jingmi janggi brug banabar ke jilla hadi maka sarkar kamshim nala ban urlong yak inline permit wat hadin baka yen dor bat haw an ke jilla kala ai ke jiminjur haw no pra arajar hakandai hagaju ko por ba thank you layat ho baka seng klapin sngoru haw deputy commissioner halo ka scheme sobhagya yak bala pendu no ka sarkar haga khat atri unai lur arajar arpusan Kublai Yafi, ni nak kalian Kariboy Federation, mentakas ni janmet. Ni wan kedua ia DC Berang juga distrik. Kalau apeli kimat, iba ni UI, iba ni Sudai, iba ni hab yakran, iba DC Berang. Kawai kadang kalau hakabedi, iba kacim petarikam ia an MRSSA Arjal Kendriu. Kadang ni UI, ba manla Islam. Lagi layu pedang ya kesisti na block development officer hak beri menteri kamno ya gani ke an ke mengitip muka MRSSA Arjal Kendriu. Kalau ke notification bala pengaji na UDC Jungi Kariboy District hak lai tarik ubnai Oktober jung senam Arjal Kendriu. Ni wan yang keli benia hak beri habis kini sebentar nak kalian Kariboy ke penpau yang cepat ke bakam. But I beromru UDC ke bawah Shibkya ya ke Jingdawa Jungi Kariboy Federation berpetri kamno ya ke MRSSA hapo ke distrik ke Jungi. Nama ngide mengi ki khalai televisyen ki bangila dawa nadu ustam arajar khatlai berpetri kam ya ke LP lese ngi ha arajar khandai jong Disember khandai tarik nakalian ke assembly ru kalau lepas berpetri kamno ya ke LP haka jela ke Jungi Henry kapat sekarai na po ka parliament Henry adu kini sing iba ka parliament kam sim kano kalanti hakabidi pagkani ka LP Henry gidon kam no mador pat bagaway ka an ka comprehensive mechanism ka di bandar mantel nakam uwe borung posnongi uwe bosong masak posnongi uwe ba tribal laru hakasnong ka Jungi tengi iba ka principal act jong ni ka an ka tangim Bak nakalian ke sarkar berkunjung nakalian ke district administration Jungi Kariboy District Kalasang berpenterikan madu kalai terik mulai Oktober. Ngai kublai BC hari tangkawai kalong ba ngikwaru berbu jikeli. Ya ke sarkar shall DC administrative jong ke district Riwan. Namar nitit by hakani kan kira pias ki akli ki benta. Doi ki benta ngiung kata district task force committee kabala ai bor sya ki rang basnom badi pagba hi berkuai pek mano bawan songwai hagi ying kisem jong kasnong ke Jungi. Kabar pat kebangitip kung kata ke entry exit point. Kabar ka sarkar ke dim menteri kam bantip mano baru ha ke jela Jungi bat mano bala ni iru na ke jela Jungi. Ta si benta nakaliang jung DC riboy ula menteri kam kebangi kendu untai DC bantip bat ba la ya kani ka benta ka baar ha ke bidi bat kani ka kam entry exit ka sim lenti hakanu ke benta. Dia katung kecing batai dunia di sini yang pengalat pulih ya kak, bat ke bor ke balai ya ke DTFC kita bengiong ke District Task Force Committee ya kata hi nilai ya keren ada hanglo ngalawan apa kain lah kalau ai bor ni am UBC banle bat ya kata ke entry exit wongim lah. Sehalo kini kemat ulang UBC lah tepat dengan ke wong ban ya keren no fee bat koka. Lada kadon kum kita pin subaban ajing tibru yang akan menginlang terikam sakamat hakabedi ke entry dan exit. Tekum bakalong ka sarkar hai ni sistem beladap kalau ada inaugurate kalau pulut bro ya kapor ke pisatkan
Balik peliru ia ketika entry point ke belum apa umling ajan jenggot ke Woodbridge ke bekiu sya po Meghalaya. Kalau buruk ia ke signboard ke bahek. Larangi warna guadi nginyui ia ke signboard ke betul welcome to Meghalaya. Latho tu Facilitation Center ke latho ke MRSC ke an. Hal tu signboard bakal senaru yang itu giying ban lum jingtip yang kita kinongru po ke jelajungi. Henry Maria kut ke COVID, Maria poi itu ke COVID arja kendan. Hal tu sistem arja apue apua. Kira pelong tang itu COVID sebentar mencek dia itu baru COVID. Kerana penyapat dia kata konsep jom kenikaan MRSSE. Maria kut ke COVID kata iru kalau asa ingra ngam tipsu ke hagano ke benta ke surga ke susna perlu pisah. But hagano ke jingtemu ke surga ke ketika subuh ino raklan depan penderikam. Dan nagalang juni kesang ngin nyalet ngi bagi ladon kijing si apa uti caka kila penlong ke wei nanti caka kiba penlong di kam snil kijing dikiat tumbuhan kidon tu hangsa ki bru kiba le snil kiba wandri aku kenging kesem kidon ngi nagalang karbem kila sim ko rai dong tatayo ngin sali ban pengkoi dulu itu caka bagan bu jingkeliru ya ke sarkar hakano ke bentar itmu ban bu ya kan ni caka. Dia kata kawai ni wani kendu ia UBC, but kebentar apa ni kuat menikran UBC. Nama niwiru lembaga press media kebahagiaan karakterik bunai September. Jom sistem arusnya rapusan, bahkan sorkan Meghalaya lembaga kabinet kalasi Meghalaya ban pendu no ia ke skim saubahagia. Balingi fokus bahaya kini ke saubahagia nak kum kinong suksong juga Riboy District. Kum ki noilam juga seng Riboy District kiba pe ka bahkan ya Riboy District ngi ba ngi dom kam ni kren ni kam nama la ngi pe je tu ka jingai ka press brief jobu Chief Minister Burom Juni hakati kan apri ku nai sebat ngi ba open shai ba kan stang khatnyo teligi snong hapo Riboy District ka ba humsem la tempoy ya ka boarding electric te ba ngi watching tip po banya ngila bakam di tang kanyu teligi snom ngitip bag Riboy District kanung kutup yakin rus pa teligi snom bag ngitip sai bag jing terikam ya gani ka sobakya kalong tang hapo ka Eastern Riboy and then ngi Shekni Southern part dan Western part ka implementation kalong tang spo dunai 4%. Te ban ong itang kanyu teligi snom te ngi long ki pomla ban ngai dalele ru ha kabide kani man so atun wai no. Batang hanya tulis nong kalau bamla bang nangi kami Riboy Federation itu bakal sorkar India kalau sang peterikam yang sakoi ke skim ban refill no ya kan jing dunar kom petri ke sawalnya ke berkitip butang kata ke RDSS and hadu kini isni ring peti kan no ke implementation kabar stang katkum galanti tingi watan do UBC ban ong ban ke bakal peace ke bakal ya kini ke RDSS un penyat kam kloy uban poilut akiman lagi snong kabakini ki snong ki beladu pak lembaga ni ke saubagia skim tengi ka Riboy Federation ngilap tharu yaman lagi dekhot jong kaseng patkumju lembaga ni kalau pakai kubuat ni kerpadu ki ram asnong kin soba ban list di baro itu ki longyin ki baron haka census jong snem below poverty line jong snem arajab kadui kino kilonging bahadu kini sini berkimpat yo ya katakan jing peterikam lembah berpenyo ke boarding electric hakit pewing lembah kan ke skim so bagian ya kan ke skim bumi tumai ka habis skim betip lang ini siseng ra begin ketup ya barok snong juga Riboy District ngila pat begin ajik to show DC dan show serkar